muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kurangiza imirimo itararangijwe n'urukiko mpuzamahanga rwakiriyeho u Rwanda Carmel Agius uri mu Rwanda yavuze ko hazakoresha ubushishozi mu kurekura abakatiwe n'urwo rukiko ibihano byabo bitararangira. Ntimwibaze ko mbabwira ko hatazongera kuba abandi bantu bafungurwa batararangiza ibihano byabo. Bazakomeza kubaho ariko mu gihe mbonye yuko bidahungabanya umutekano. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF ryategetse ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kwishyura amafaranga y'ihazabu kubera ko televiziyo y'igihugu yerekanye umukino uherutse kuba hagati ya Gabon n'u Burundi nta ruhushya. Uyu munsi umwaka uruzuye Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed hageze ku butegetsi yakoze amahinduka menshi mu rwego rwa politiki yatangaje benshi. Tubafitiye n'ikinamico urunana mwiriwe mwese ikaze manu makuru mbagezaho mfatanije na turi kwa kabiri itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kane 2019. Ano makuru reka tuyahere ku mugabane wa Aziya. Ishyaka AK rya perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ryatangaje ku mugaragaro ko ritemera ibyavuye mu matora y'abayobozi b'uturere yabaye ku cyumweru mu turere twose 39 tugize umujyi wa Istanbul munini kurusha iyindi muri icyo gihugu. Imibare yatangajwe ku mugaragaro irerekana ko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya CHP riri imbere mu majwi ku buryo rirusha ishyaka riri ku butegetsi amajwi hagera hafi ku 25,000. Iri shyaka rya perezida Erdogan riravuga ko hari bitaragenze neza muri ayo matora, rimaze no gutakaza indi mijyi myinshi ikomeye irimo n'umurwa mukuru Ankara. Abashinga amateka mu Bwongereza bariko barategura integuro y'itegeko umushikiranganje wa mbere Theresa May ashobora kuzokwisunga mu gusaba umuryango wa Buraya kongerwa ikiringo cyo gutegura ibijanye no kuva muri uyo muryango. Umushinga amateka atavuga rumwe na leta w'umutravayiste Yvette Cooper yavuze ko imisi yo kuwa gatatu no kuwa kane inama nshinga amateka ikwiye kwikoresha mu gutegura itegeko ryo kwigiza itariki ntarengwa yo kuva muri uwo muryango wa Buraya itegekanijwe yo mu mpera z'indwiza. Umushikiranganje wa mbere Theresa May ari mu nama n'abagize leta yiwe inyuma yaho ku munsi wa mbere inama nshinga amateka yankiye kwemeza nimwe mu nzira zine zofatwa zo kuva mu muryango wa Buraya. Userukira umuryango wa Buraya muri ivyo biganiro Michel Barnier yamenyesheje ko imisi uko yigira imbere bishoboka cyane ko Ubwongereza buva mu muryango wa Buraya atamasezerano abonetse. Dukomereze hano makuru mu karere k'ibiyaga bigari. Hashize igihe havugwa ubwumvikane buke hagati ya leta y'u Rwanda n'urwego rushinzwe gusoza imirimo itararangijwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Wari umucamanza mukuru urwo rwego Theodore Meron yanengwaga kurekura bamwe mu bahamijwe ibyaha batarangije ibihano atitaye ku mpungenge za leta y'u Rwanda n'abacika cumu. Urwo rwego ubu rufite umuyobozi mushya nawe hakaba ari Carmel Agius uri mu rugendo mu Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe n'abayobozi ba Ibuka, bwana Agius yavuze ko atazahagarika kurekura abakwiye kurekurwa ngo azabikora ariko akoranye ubushishozi. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa ya muri icyo kiganiro maze adutegurira inkuru ikurikira. Ubwo yahuraga n'umuryango Ibuka uhuje amashyirahamwe barokotse jenoside, bwana Carmel Agius yavuze ko igikorwa cyo kurekura bamwe mu bahamijwe jenoside kitazahagarara kuko cyemewe n'amategeko, gusa ngo hazabaho kureba uburemere bw'ibyaha byakozwe n'usaba kurekurwa. Uyu muyobozi avuga ko azabanza gutega amatwi uruhande rw'abacitse ku icumu ndetse n'icyifuzo cya leta y'u Rwanda. Iri ni naryo pfundo ry'ibyaregwaga umuyobozi ucyuye igihe Theodore Meron washinjwaga kubarekurwa byumva. Bwana Carmel wemera ko asanze umubano udahagaze neza hagati y'uru rwego na leta y'u Rwanda, avuga ko azi neza ibyo agiye guhindura. Ntimwibaze ko mbabwira ko hatazongera kuba abandi bantu bafungurwa batararangiza ibihano byabo.
bazakomeza kubaho ariko mu gihe mbonye yuko bidahungabanya umutekano, mu gihe nzabona yuko kubarekura bitazagira ingaruka mbi. Ndabyumva rwose yuko hari abatazashimishwa n'uko hari abarekuwe, bazakomeza kubaho mu gihe hagaragajwe ukwicuza kandi berekana yuko bagiye kugira uruhare mu bwiyunge. Ibi ni byo nzarebaho, kandi nibiba ngombwa nzafata icyemezo cyo kubarekura mbere yuko barangiza igifungo, ariko ntibizaba byoroshye nk'uko byari bimeze kugeza ubu. Uruhande rw'umuryango Ibuka narwo rwemera ko kurekura uhamijwe icyaha atarangije ibihano hari igihe byemerwa n'amategeko, gusa uyu muryango ugasanga iyi atari yo nshingano nkuru yatumye uru rwego rujyaho. Bwana Jean Damascene Karinda ni komiseri ushinzwe ubutabera mu muryango Ibuka. Core mandate ya mechanism ntabwo ari ukurekura bamaze gukatirwa, ni ugutrackinga fugitives batarafatwa, tunagaragaza yuko n'ibihano bwabyo byagiye bitangwa bitagiye biba bikwiriye ugereranije n'ibyaha abantu bakoze. Umuntu wari muri ba planners ba genocide wakatiwe imyaka 15, hari undi waburaniye inaha muri Gacaca wakatiwe burundu. Icyo bwacyo twakibonaga nk'ikibazo kuva ku itangiriro, tukaba dusaba yuko urukiko rwa shiftinga direction yarwo rukareka kwibanda ku bintu tubona ko atari byo bifite imbaraga nyinshi. Hari hashize igihe ubushyamirane bweruye bugaragara hagati ya leta y'u Rwanda n'urwego rw'umuryango w'abibumbye. Leta y'u Rwanda n'imiryango y'abacitse ku icumu bakomeje kurega umucamanza Theodore Meron kurekura abakatiwe n'inkiko kubera jenoside atabanje kumva uruhande rw'abahohotewe. Twerekeze muri Afurika y'Uburengerazuba. Perezida wa Senegal Macky Sall yatangiye manda ye ya kabiri, arahirira gukomeza kuyobora igihugu mu muhango wabereye mu nkengero zo mu murwa mukuru Dakar, witabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga 15 bo ku mugabane wa Afurika. Macky Sall yegukanye intsinzi n'amajwi 58% mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka. Ibyavuye muri ayo matora byamaganywe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, bavuze ko kujyana ikirego mu bucamanza ntacyo byabamarira. Bake babe babiri bangiwe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu kubera gushinjwa ibyaha bya ruswa. Ni icyemezo rero cyakuruye impaka nyinshi muri Senegal. Iyi ni BBC gahuzamiryango ivugira i Londres mu Bwongereza. Mushobora kudukurikira kandi kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda no kuri Facebook Live. Mu kanya tuja muri Afrique du Sud, Afrika y'Epfo. BBC gahuzamiryango murayumva kuri FM Ikisoro muri Uganda ku murongo wa 91 n'igice kimwe. Haheze iminsi mike Afrika y'Epfo na cyane cyane mu gisagara ca Durban havuga ubugizi bwa nabi bwo guhohotera abimukira. Haravugwa mbere n'abishwe abandi bagatizabo. Umushikiranganji w'imigenderanire ejo yaragirishije inama yihuta abaserukiye ibihugu vya Afrika muri ico gihugu baganira kuri ico kibazo. Mu kanya twavuganye n'umunyagihugu ari i Durban yitwa Edi Karekezi, ntangura kumubaza ingene ubu bimeze. Tabigiyemo guverinoma bigiyemo batoreka ko byamagaye aba community leaders bamagana n'abantu bagariye abanyamahanga bavuga ati abantu abifuza kwira aho mwabaga turabasubizayo turabafasha abantu tubonye nabo ibintu bazana ko bakoze amakosa bazahanwa, namwe abashaka rero musiyo abadashaka nabo busaba kuba abashaka gutaha basakwa n'abakoze gutaha. Ariko hari ibihugu nka Malawi casavye yuko abantu baco bosubira iwabo, byoba bitumwa niki? Abantu nka Malawi no mu gihugu n'abantu byo baje hano bajya kubana n'abaturage kandi ekiza kuvuga baba n'abantu bo hasi bashoboka, n'abantu batafite ubuzi batibazo cyangwa batibuze bwo hasi bushoboka bo bakene bo hasi kabisa, bamwe bafite nibo bantu ba mbere babatagetse zambe nibo bahukamo bagatera bagakubita nibo baba hasi yabo nicyo bakora. Mbega ibihugu usanga abo bantu bariko barahigwa cane bava muri nk'ibihe nk'abarundi baba barimo n'abanyarwanda cyane buri abantu benshi barimo n'abamalawi n'abazimbabwe no kujya n'abandi bantu nk'abantu baba Somalia n'abandi bava muri Ethiopia and Pakistanis bafite shops around muri izo informal settlements cyangwa se mu townships. Ako nk'abantu b'abarundi kiri baki cyane cyo muri babana n'abanyagihugu abantu b'abarundi n'abanyarwanda. Papa François yavuze ko Eklezia Katolika itegerezwa kwemera ko kahise kayo karanzwe
n'ukwiganza kw'igitsina gabo hamwe no gushurashuza ku nguvu abana n'abakenyezi. Mu nyandiko y'impapuro 50 yasohotse inyuma y'inama nkuru y'abepiskopi ku isi yabaye mu kwezi guheze ku ruhara rw'ugwaruka muri Eklezia Katolika, Papa François yanditse ko Eklezia Katolika ikeneye kwisubiza ubuntu hagati y'ugwaruka, ataraho naho ngwize ihinduka ico yise ikibanza c'iratiro ry'ivya kera. Ariko yavuze ashimitse ko Eklezia Katolika idategereza kwemera ibisabwa byose n'imigwi iharanira agateka k'abakenyezi. Akaba yagombye kuvuga ko abakenyezi batokora ibikorwa byaranguwe muri kahise n'abagabo nko kuba abapatiri. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF riheruka kwandikira umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB Jeremy Manirakiza rimumenyesha ko FFB itegerezwa kuriha amande angana n'ibihumbi 10 by'amadolari y'abanyamerika. Imvo ngo no kubera televiziyo y'igihugu y'u Burundi RTNB yerekanye ataruhusha urukino rw'umupira w'amaguru w'intamba mu rugamba uheruka gutsinda uwo muri Gabo. Inkuru mushikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Mwikete ryo ku tariki ya 31 z'ukwa gatatu ryashizwe ku rubuga Facebook rw'umukuru wa FFB Bwana Ndikuriyo Reverien, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF rivuga ko FFB itubahireje amasezerano. Iryo kete rivuga ko ikosa ryabaye ari uko radio televiziyo y'u Burundi RTNB yerekanye ataruhushi hawe na CAF urukino rwahuje Burundi na Gabo. Iryo kete ribandanye rigira riti kuri izo mvo igihano gitanzwe n'umugwi ujejwe inyifato muri CAF na mande y'amafaranga ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika. CAF kandi isaba ko ubutaha amategeko yayo yozokubahirizwa uko ari. Abicishije kandi ku rubuga rwa Facebook mu butumwa buherekeje iryo kete, umukuru wa FFB Bwana Ndikuriyo Reverien avuga ko bari bamenyesheje abantu bose ko bibujijwe gufata amashusho no kwerekana urukino rwahuje Burundi na Gabon kiretse televiziyo Canal Plus na Super Sport. Arabandanya ati kubera ivyo dusavye ababijejwe kugira amatohoza kubijanye n'ingene RTNB yerekanye urwo rukino, ngabazoba babifisemwe uruhara bose nibo bazoriha ayo mande yaciwe na CAF. Urwo rukino rwabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru umugano Rodoviko rwa Gasori Bujumbura, rwaheze Uburundi bunganije na Gabon kimwe ku kindi, buca buharonkera itike yo kuja mu gikombe ca Afrika ku nshuro ya mbere muri kahise kabwo. Inkuru ya Robert Patrick Misigaro. Uyu munsi umwaka urakwiye umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed agiye muri ayo mabanga. Yarazanye mu gihugu impinduka za politike n'ubutunzi kuva atowe muri ayo mabanga, abamushigikiye bakabona yuko izo yakoze bitangaje cyane. Yarekuye abanyororo ba politike ngo bidegemvye, yugururira imihora imigwi yitwaje ibigwanisho, yongera yemera kuduza ubutunzi bw'igihugu bwari mu minwe y'akagwi k'abantu bakeya cyane bari muri leta muri imyaka iharugwa muri 40. Ariko nk'uko bivugwa n'umumenyesha makuru wa BBC, Abiy Ahmed ntiyorohewe n'imigumuko y'abanyagihugu ihagaze ku bibazo vy'amoko yatumye abantu harugwa hafi 2 miliyoni batizabo hirya no hino mu gihugu. Umukuru w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubucuruzi ku isi OMS yasabye ko ubwumvikane buke bucingiye ku bucuruzi buvugwa hirya no hino ku isi bubonerwa umuti vuana bwangu, kubera ko asanga umuvuduko w'ubukungu bw'isi uzagabanuka mu mwaka utaha. Mu kiganiro abanyamakuru Geneve mu Suisse, Roberto Azevedo yavuze ko icyemezo cyo kongera amahoro ku bicuruzwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa nta numwe gifitiye inyungu. Ubu noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Ruremesha ntarava kwizima ngo afatanye na Murebwayire mu kwita ku buzima bwe nk'umugore utwite. Semana wavuye Nyaruremba ahangayikiye bikomeye umuvandimwe we n'urunana. Koko sura taha Sema? Mukanya ndajya gutega imodoka. Yewe cyokora warakoze kudusura n'ukuri. Ngaho ubwo Shera araguherekeza. Undi sazinduwe n'iki rwose? Yaritse akazagenda ne. Ntibyankundira firi. Nazasanga ibyanjye byarazambye. Yewe ngaho ugenda amahoro kandi warakoze Sema. Urakoze Budesia. Nuko sugiye Bude? Niki nibagiwe se firi? Koko mana yanjye habe nakabizu koko. Ariko nawe wirirwe neza rero mukunzi wanjye. Nawe wirirwe neza.
wabonye icyo bita umurenzaho sema? Shafiri yewe baba we na Budesiya n'ukuntu mwakundanye kuko yewe sinari nzi ko mwabana ngo urukundo rwanyu rero rukonje gutya. Nkeneye amasengesho kabisa. Egera utahubwo nkeneye inama yewe ko umugore wagerageza kuhisha ko babaye ariko bikanga bikagaragara. Ega si wabaye wenyine. Nanjye rwose ndababaye. Kubera ko Budesiya ndamukunda sema. Ibyo byose ibyo mbwiriza ndabizi. Niyo mpamvu rero ngusabye kugisha inama rwose umuntu wizeye kandi uziho unararibonye. Nibyo rwose. Nzashaka umuntu wantanze mu rugo angira inama da. Wasanga aribyo nasobanukiwe. Ariko wagiye ureka kunsetsa Karemi. Ubuse ndasekeje koko sha. Wowe ndakwikundira nta kindi nkunda ukuntu unsetsa. Nibyo. Uriya rero nkunda nanjye ngukunda. Harya ngo wari ugiye kugura amazutu yo gushyira muri kiriya cyuma gisya? Reka sha. Nawe yese nababeshyaga. Mbeshya abantu bari baje gushesha ko amazutu yashizemo mbabwira ko ngiye kuyigura. Ariko byaramayire kugira ngo nze kukwisurira sha. Nibyo? Kandi warambwiye ko hari akantu uri bunzanire. Fora niki? Samandazi hari ikindi. Erega ubuze icyo nkunda. Ntabwo ariyo. Niki kindi wanzaniye noneho we? Ariko nacyo ni ikintu ukunda cyane. Niki se? Okay. Ngaho funga amaso gato nkwereke. Ubwo si byo unyereka ndabibona gute kandi umbwiye ngo mfunge amaso? Wowe wumva amaso gusa urakibona. Ngaho. Okay. Yewe iyo ndirimbo yirekiremo sha ndayikunda cyane. Ngaka kantu nakuzaniye kandi ukunda. Wabimenyesha nibyo koko iyi ndirimbo ndayikunda cyane cyane cyane. Ako rero niko kantu nkuzaniye kandi nzire ko gakunze. Yego sha ngaho komeza ako karimbo nyine ukarekeremo. Kugakuyemo sako mana yanjye. Hari uturimbo twinshi cyane nzi ukunda naguhitiyemo. Natugushyire no kuri memory card. Yego sha noneho urayimpa? Ndayigusigira. Sha urakoze cyane. Ariko uzi ko wahisemo igihe kiza cyo kuza kundeba we. Aya masaha niyo meza kuri njye. Nanjye nakigaho ko aya masaha nyuma ya saa sita ushobora kuba ufite akazi gakeya. N'ubundi aya masaha nyuma ya saa sita nta kindi kiba kimpugije. Keretse Linda niwe umbangamira kuko aba yanze kuryama. Naho kariya kabebe kaba gasinziriye. Sha nzajya nyaruka rwose nze twiganirire niba ntafite abakiriya benshi ku cyuma. Nyamara rero nanjye ubwo ngubwo hari ikintu naguteguriye. Ni iki se we? Ni icyo nagutekeye. Yego sha. Reka nkuzanire. Nagutekeye agafiriti sha. Yo sha ni byiza cyane. Uzi ukuntu nkunda agafiriti sha? Nanjye nyine namenye icyo ukunda Kareme. Ryoherwa rero. Ko bagashirije se sha? Sha nanjye sinzi uko byagenze. Uretse ko ari n'ubwa mbere nari ngatetse nyine njya mbona Devota ari ugateka ubwo nyine nanjye nari ngerageje kumwigana. Nta kibazo reka nyirye sha. Wagerageje pe. Ayiwe Bude. Nta kazi gusa se ko ndabona niwe cyane. Sinzi uko nabivuganye. Sha ndabona utameze neza pe cyangwa urarwaye Bude? Ntacyo ndwaye. Rahera Bude, rahera ko bitatunganye. Ibikise. Sha ukuntu umeze hari ukuntu tu cyangwa icy'umutwe cyarinjiye sha. Sha nyese ubuzima ntibworoshye. Banza witabe iyo telefone yawe. Allo? Allo my sweetie. Gezaho sema, gezaho. Ayo mazina mpimbagiye sinyashaka rwose. Nashakaga kukubwira ko nagezeyo amahoro kandi ko urukumbuza ari rwose nye. Imana ishimwe ko wagezeyo amahoro. Ubwo si cyo urukumbuzi ko ntacyo kivuzeho. Nuko nta gisubizo mfite. Anye. Karame. Ibyo nakubwiye ni ukuri. Umutima wanjye rwose uracyari uwawe. Wihige masha rwose nye. Ibyo nkubwira ni ukuri. Nta muntu rwose wasiba umworero mu mutima wanjye. Uretse wowe wenyine. N'ubwa mbere numvise umuntu ufite umworera mu mutima. Nyine haraburamo wowe kandi rwose inyemerera ukampobera ukankomeza nkuko nayo nabigusabye wa mugoroba. Nkumva ntuje. None no gusinzira byanze. Sema, nakubwiye ko iyo nize mfata cyane ibyo nize
urumva ibyambayeho rero byanyigishije isomo rikomeye rero ntuzongere kugaruka inahangaho uzi ko wanzanaho iby'inka yarembye ngo bishoboke urumva neza nzakubaha nkwakire nka se w'umwana wanjye ibindi ceceka ego ko umusomeyera ruremesha karame mugisha we niko ye uratekereza ibiki ko mbona ugenda usa nk'uwatwawe n'ibitekerezo ra yebega ariko rero nibyo koko hari ibyo ndimo gutekerezaho cyane da yebega wiriwe ariko wiriwe neza mwari ariko se ko mbona usa nk'utishimye rureme aha wa mugabo wese ndekeraho rwose ndeka aha nahise dore mvuye hariya ku biro by'umurenge cyore uhafite urubanza se ni kuyi wagize ikihe kibazo oya urubanza mfite da aho ku biro by'umurenge twari twagiye mu nama ijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ku nshuro ya 25. ndabyibutse koko di no ku kigo cyacu hari umuntu wagiyemo ahagarariye ikigo nuko kugeza ubu atari yagaruka ngo atubwire ibyavugiwemo havuze ibikorwa bitandukanye bigomba gukorwa mu rwego rwo kwibuka ariko hanavuga ko hagomba kuba gahunda yihariye y'urubyiruko kandi koko nibyo kurije ukuntu batubwiye urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30 rugera kuri 30% by'abanyarwanda rwose ibyo ni ukuri pe kandi bikaba bigaragara ko abenshi muri urwo rubyiruko rudafite icyo ruzi kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994 rwose cyangwa se bakaba bazi bikeya kuri ayo mateka ibyo nibyo rwose turemerana ubwo rero hagomba kubaho gahunda yo gusobanurira urwo rubyiruko ayo mateka rukayamenya kugira ngo bagire uruhare rufatika mu gukumira jenoside ku buryo itazongera kubaho ukundi rwose ubwo rero uzi ko mwize byiza ahora ni iki ubwo rero twashishikarijwe gukangurira urubyiruko kwitabira ibikorwa byose bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 ku nshuro 25 rwose yewe buriya turaza guhera no mu mashuri kuko abenshi muri urwo rubyiruko baracyari ku ntebe y'ishuri si uko se hanyuma se rureme ndakumva mu by'ukuri ndabona umeze nk'umuntu ufite ikibazo birakugaragaraho ku maso ahora n'iki se wa mugabo we ikibazo se ikibazo cyo ndagifite rwose singiye kukubeshya ufite ikihe kibazo se nyine bwo n'ibibazo by'iwanjye mu muryango yewe ntakundi iwawe iwawe se byagenze bite yewe mugi ni inkuru ndende rwose gute se ariko ubu ndumva ntayivugaho aka kanya yego sha wow Shaonori umva ko shabavuga uzi kubyina byahatari rwose nibyo mba nabibonye kuri televiziyo uko wabigenza shareka nyisubiremo rwose wongera ukinzungurize sha igiki ikibuno reka nze sha zilipenda aho niho nkunda aho ngaho aho nanjye rero niho nemera shawe zilipenda zilipenda analine ahe reka kutubiriza wakajibyo ndahemera sha ubundi se karakuhamagara icyo ako kana koko niki sha n'amataya ni gaceceke ngaho se nikagende gasohoke karaturogoye gusa sohoka agira vuba zamuha umuziki ahubwo twibyinire kubeta sha yesi we kuzi kubyina sha we kubeta ibi ni ibiki nta soni honorine karame niko urumva ukuntu umusozi wose wazibiranijwe n'umunuko w'amata yashiririye ayiwe ya mata yashiririye mwara kubikubwira so kanyirukana ngaho mva Linda yabikubwiye ubwo ari amata y'umwana wangije uraza kumuha iki koko ndaba ndeba uko uza kubisobanurira nyoko buja ndaba ndeba
ni ukuri mumbabariranye nyine narangaye rwose. ariko si ubundi Kareme karame Hasoni iyo wanoza hano ukagomesha umukozi w'abandi akarinda yeshiriza ibyo atetse byose ubwo koko uba wumva nta soni ugira Kareme? ariko ni ukumbabarira rwose ni ukumbabarira. Honorine are mu gikoni none ahangaha jya kureba uterureho iyo safuriya ubwo nayo mu kanya itaza kuba umuyonga. Kareme karemera nawe vuba taha nta soni ubundi waje hakwakora iki koko ariko ni ishyano ye. ariko si ka gatebe kari ngome niyicariye mvuna umugongo murebwa. reka nkakuzanire iyo nama se mwagiyemo yagenze neza. yagenze neza da. mbonye mudatinze ubanza atari byinshi bababwiraga da. ntabwo ari byinshi. aka gatebe noneho mpereza niyicare. mu nama se bavuze ibiki? nyine ni ugutegura ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 25 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. ibyo nibyo birakwiye. ubwo rero icyo batubwiye ni uko urubyiruko by'umwihariko rugomba gushishikarizwa kwitabira ibikorwa byose byo kwibuka. cyakora ibyo nibyo koko. ubwo rero nanjye umunsi wagenze neza. nuko n'ubuhoro noneho. ariko nagira ngo nkubwire ko nyine nahuye n'umujyanama w'ubuzima wacu. ngo umujyanama w'ubuzima? uwuhe? Anosiyata. yongeye kunganiriza ku byo kwita kuri gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite. asikiwe wanye ibyo mbwira ubwo uratangiye rero. ariko ubwo wagiye ubanza ugatega amatwi ukumva icyo umuntu ashaka kukubwira koko Rureme. ubu urize nakubujije kuvuga. aha nyine yambwiye ko tudakwiye kurenza iki gihembwe cya mbere tutagiye ku kigo nderabuzima kwipimisha. ngo kwipimisha? wowe nandeze? jewe nawe si wowe wanteye inda se? mwisakuriza ntusakurize. ariko watuje rwose yambwiye ko tugomba kujyana kwipimisha. ariko wowe warwa n'icyo nk'ubuza jya kwipimisha ujyane n'iyo nda yawe nyine. ngo burya ni byiza ko iyo umugore atwite ngo biba ari ngombwa ko mu gihembwe cya mbere ajyana n'umugabo we ku kigo nderabuzima kuko hari inama babahera hamwe zigamije kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi. murebwa ndakwiyamye udakomeza kunsakuza rwose. ibyo ni ibyawe ni wowe utwite sinjye utwite. ubundi iyo ndase ujya kwisama hari uwo wagishije inama. wigeze ungisha inama ra tujye tubyumvikanaho. ariko se ko habayeho kwibeshya byarabaye nyine. ahasigaye reka dukurikize ibigomba gukurikizwa. ndatwite nyine nta kundi. nakubwiye ngo ndakwiyamye urumva? sinshaka kongera kumva icyo kiganiro mu matwi yanjye urumva? ese papa nicyo wa mwana we ndeka uvugana uburakari hari ikihe kibazo? wahora n'iki Pete? mbese Pete Karame burya wari uri hano? nari nzi ko wagiye hahandi wavugaga wendaga kujya. oya nayo ntaragenda ubu nibwo ngiye. ese ko numva musa nk'abatongana. Ruremesha azacuruka bigenze bite? iyi myitwarire yese ubona ikwiye wamugiriye ihe nama? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana. mbere yo kubasezeraho babwira ko umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kurangiza imirimo itararangijwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Carmel Agius uri mu ruzinduko mu Rwanda yavuze ko hazakoresha ubushishozi mu kurekura bakatiwe n'urwo rukiko ibihano byabo bitararangira. ano makuru nabagejejeho mfatanije na Mark niyo nkuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera. mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. muramukiho.